Welcome back. Now news from sports. Sports Minister Ramesh Tavadkar says that the government is keen on developing sports infrastructure for all disciplines and will start residential academies to tap statewide talents. With Lusophonia Games and National Games to be held in Goa in near future, the state will have to set up facilities to prepare our sports persons. Tavadkar was speaking on the sidelines of a football tournament at Shirley. त्या प्राथमिक स्तराचेर किंवा हायस्कुलामध्ये आमकां स्पोर्ट्स टॅलंट जे मेळटा ताजे खऱ्या अर्थान रिसर्च जावपाची गरज आसा म्हणून सरकारान एक पावल म्हाका मानलें आसा की फुडल्या येणाऱ्या काळांत फुडल्या 5 वर्सांत की वेगवेगळ्या खेळांच्यो 5 रेजिडेन्शियल अकॅडमी स्थापन करपाचो जे पावल मानलें गेल्लें आसा ह्या वर्सांतल्यान एक अकॅडमी स्थापन जातली आनी ज्या कडच्यान गोंयच्या कानाकोपऱ्यान जे स्पोर्ट्स टॅलंट आसा हे स्पोर्ट्स टॅलंट फावो त्या पद्दतीन ताका विकसीत करपाक मेळटलें जे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचे ग्राउंड किंवा तालुका लेवलाचे ग्राउंड आसा की जे आज मेरेन आमकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर वेवस्थीत मेळपाक जाय आशिल्लें तें मेळना ह्या दृश्टिकोनान आमी सिरियसली पावलां केल्लीं आसा गोंय सरकारान हालींच आमी विचार करताले गोंयच्या स्पोर्ट्स जर आमी फुडें वतलो जाल्यार बऱ्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळपाक जाय स्पोर्ट्स पर्सनाक ज्यो ज्यो फेसिलिटी मेळपाक जाय त्या संदर्भात गंभीर आमी विचार करता कोचिंग वेवस्थीत मेळपाक जाय ह्या तरेन विचार करतना हालींच हांव विचार करताले गोंयचे एकंदर स्पोर्ट्साचें धोरण जें आसा काल स्पोर्ट्स खंय आशिल्लो आज खंय आसा आनी फाल्यां स्पोर्ट्स खंय आसतलो एक रोड मॅप जो आसा आमी स्पोर्ट्सा मळाचेर तयार करून फुडल्या 20 वर्सां नंतर की सबंद देशाक की गोंय हें स्टेट आसा की एक मॉडेल स्टेट कशा तरेन जावपाक शकता ह्या संदर्भात आमी विचार करताले. A reporter from Mapsa, Shyam Sundar Fatte. Urmila Mendse and Wesley De Rosario clinched double crown each in All Goa Major Ranking Table Tennis. The tournament was organized by Rotary Club of Panji in association with Sports Authority of Goa. Urmila was at her very best as she won both the sub-junior and junior girls singles event with ease. Wesley beat Siddhant Parekh in sub-junior and junior boys event. Adarsha Priyadarshan beat Diljit Verinkar 11-4, 14-16, 11-5, 11-6, 11-4 to emerge men's singles champion, while Dinesh Shetty beat Anand Naik 11-7, 11-9, 11-8 to emerge veteran singles champion. In the ladies singles final, Divya De Mello defeated Alicia Alfonso. Divya won 11-6, 11-8, 7-11, 7-11, 15-13. Our video journalist Prajot Pednekar from Kampal. The traditional Makar Aartis in state are very famous. Go and settle outside the state. Make a point to visit state during this time. Today in our Makar Aarti series, we have Makar Aartis of Navadurga Devi at Madkar and Radha Krishna at Sakhri. You can watch Makar Aarti every day on Prudent at 7 in the evening and 10:30 at night.
If you have missed our bulletin, log on to www.prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa. You can also meet us on Facebook at www.facebook.com/prudentmedia. And with this, we come to an end of this news bulletin. Take care and keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.